Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde ke futhi ngikwamukele khona la ku Backspace. Sengiphinde ngabuya ke futhi nendaba ke ithinta zedisk, hlala nami ngikuzele nazo. Namhlanje ngiphethe ke indaba ezahlukahlukene kodwa ngizoqala nje ngodaba kulithinta iqembu lalapha eAmerica iChicago Fire edlala lapha kwiMLS nayo ke lapha iKaizer Chiefs. So iChicago Fire okuyiqembu ke lidlalelwa umbekezeli Mbukazi naye ke lapha uPuso Dithejane lenze ke into ecasule kakhulu ngamafans ayo kwiKaizer Chiefs lapha kwi-social media. So into ke yenzakele la into ke nje ecasule kakhulu wona kamafans ayo kwiKaizer Chiefs ukuthi ke iChicago Fire ifike yakhipha ke documentary la ebikhuluma khona ngejeni kambekezeli Mbukazi naye ke lapha uPuso Dithejane and futhi ke bikhuluma nje nangebhola ke lase South Africa indlela ke ibhola esilithatha ngakhona nangestyle ke futhi eMzansi ke esidlala ngakhona. So ngingathi ke iChicago Fire ke sikhiphile ke le documentary ibeke sibhala ke lapha imibhalo ecasule kakhulu ke wona amafans ayo kwiKaizer Chiefs babhaleke lapha ukuthi ke pain went straight to Lamthuthu FC. Ngiyathemba ke mbukeli ukuthi uyayibona ke leyo comment enziwe yona ke iChicago Fire and le comment ibeke sidala ke inkinga amafans ayo kwiKaizer Chiefs nayo ke ayidelela back yona ke iChicago Fire. Amanye kade esho khona ukuthi ke iChicago Fire yagcina ukuwina ke trophy ngawo ke lapha u2006. Ziningi ke izinto ke isho wona amafans ayo kwiKaizer Chiefs bedelela yona iChicago Fire. Kodwa ke iChicago Fire ibeke isibuya izoxolisa ngendaba yayo ke le comment abayenzile. Ngiyathemba ke futhi ukuthi uyayibona ke lapha iapology yabo yona ke iChicago Fire. Ngidluleke mbukeli ngilapha kudaba kulithinta ezama transfer kunodaba ke la olivezwe uSABC Sports mayelana ke nezama transfer bavezeke la ukuthi ke iMamelodi Sundowns ifuna ke ukusayina lapha uAnthony van Wyk umdlali ke owayedlalela ke iStellenbosch kodwa ke manje usedlala lapha eAustria. Baveze khona ukuthi ke ingxoxo zisaqhubeka between yona ke Sundowns nayo ke lapha iSV Red okuyiqembu ke lase Austria adlalelayo. Yizo ke lezi mbukeli indaba ade kuphathele zona indaba ke nje eyisematheni ngiyophinda futhi ngibuye nezinye ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.